Kubor nakaslem jong Nongsan Hima. MLA barem jong kahinyaw amlarem constituency uba Stephenson Mukim. Ulanang penklan syu nagabentaban ya aireng persya uba Lakmen Remboy. Ubalong MLA kateka constituency. Bad ubalong menteri katanat kampo ying, bat tanat pule puthi jong ka sarkar jilla. Ha ke election chaging dorbar thawan jong ka jilla, kabansa long house nem arhajar apolai. Kumta ha kasngi baar katayo uba RL Taryang ubala long teng menteri ka sarkar jilla, bad udipudi speaker jong ka yang dorbar thawan. Ringkat bat kispa angut kinong yalampat ba jong u. Kilayawan banyas nok tilang bat uba Stephenson Mukim, ha kajing lang kabala khad uba RL Taryang, kabala penlong ha amlarem ha kajing don lang uba Stephenson Mukim. Yin kajing yo ko yung ahit to, winkam ijam yo sa akin. Wong ipi, nungkong hi, wala proposal, yo man, kam yo hospital po, ini ka headquarter, yung solution yang ini. Yo gani ko dalai cakmat mulai kalau kani mangga ko kurlo later ombai kiluti sengki yo bun apo konsensi bilang duna malam kani yo kerja ke private kani to ko pensiasi ya mo kau nang dikmat urip ai por ngada bun isulok yo mian anrai mo kau mangani yo da man ngi kwa sejah ni keri ulai buat baik ulai buat kai to wa bang di siamu ya central government apo ji ngilam yo modi pada yo iki jeje dan rewat la katera yo man kaji pun keren memang kau pengkan ya upai ba nim ha ina kisos yang goong mang kijo kan upai mihab bunda kini na yolutia wan ha thong tau pemiat penha nang ma mo yo ki pai ba ta ka hok ya ga umbang unggi yo man ga gowa mo gowa pen kemen ni ngai kau man kan ni mo me pi mp chnom ki wo siam si wat ga wan ga skim go he wan ga central government hawro chnom mp chnom go siam si na ko ta ga ni kani na man poi ha thong kwa ka kamun yo pokmen yo pai ba ha ga yang go bang unggi ni he jing kam ya tadang bon gibi phai education na yohi nang bon gi jungla to ka man kan ni yoi ka people's mo college support nang talang siango ai sarkar apo gi ngilam yung kontrat sangma de yu ya ka mo people's college support ai dai and they yoi doa mo kat ka mo lagi po wa kan ga solution na to yo ka college wo yarap hawaro ka thai mo ne ba kan solution man ga center ba mo ya konsensi hi borok ko wasuk iki kena skul laiwa kanila yele tholat kamon yo ai na da sarkar nang we yo sukti kena wan pure puthi hapo kani ka solution yang i pat kam jo le ki skul ki wa de yo kamon ngata hanong telang le mo yo nak penmiat penbaha cucu kata nang yo hai kamon bini kagalian education to hakilian irrigation wa i penwan mo the water resources scheme ki pensuk di garap kerjaan ki mo ki nongrep ki yang hagal yang pati bat gibi bat pun ni program ki wasaten yang ki kwa hagal yang soil department ki the proposal ki wasaten to hagal yang ke border area kauman kan ni pada mo em bahai yo i local minister yang ke border area Henry penban hayo yang mo ilai hayo yang wan nang buron ki jinuna kiwa ini kau minister mo wahab hak tang bodal niu kemen ya kata ka department yang wo kemen yo pai ba wa mo consensus tum mo bon gidau ne mem kwa khanai bi em ko bon gidau khanal yiki pai ba yo che ba kau ngipi mo kijingai luti yang kio saten hawaro kiliang yang bon do saten ki project mo yang ga lechka project kiliang bawah sektor lechka project second stage yo yang saten
to umat project yo om da percak ki 3 thau mo ki em ko to thau kata mi ga ko no mo om em ye ga gwan men an rei ni tu ga bentan la ga ga wi man ta ga yang tourism leng tourism mo ngi kau man jante ki baik ba yang ga ang baik mamong de du apo state yang ni hanrei ha mo kini ke north east yang ni the rice bagi tourism mo bat ke ki wa chungchno hari India wat kini ki tourist mo ki wan nabari da stang bagi wan da kini ke than ko ya yang ni mo i wa ngi siang oi bla kan e wi kini ke than ko wa mo ko maya skor bla kan ko yo i ke mo ki thau ki bha yo so do kat mo ke thau ko pungan waไปบะกะทาบุชินwa ka thai tham wa ka jam le mo pai pi ki umam ki wa yo yo dempang manuksa live he wa umat mo darang chnang penen kan no yo live bi dai ki thai na tan en runji fall live bi through movie ha kham tam ko kwa ai na yang mo tourism kam ne yo jing klam no ma ara tiang tai ka lichka ye ko man ko wi na ki tourist place mo ki pen kring pe ba yo wan ga ni than yo mo ni ma kan tourist yo I to mo tourism yo I to wa la da wan di man ka jing e kam e jam ni khna mo e kam e jam ni khna ni bhai long ni kam te na kan ni ka juk ko duna kam duna jam la da wan ki tourist apo ni ka than yo me ya yo man ka jing kamai hado ki kamai kari hado ki homestay hado ki dai kwai da mo pathi khaliam hado ki dai chip ki dai pum bon ki jing mun to yo ki mo haliang ka bang ka di bon bat ka bai gai da dau yo mo jar jar ki talan jar jar ki yo ki ye ki mo kor chan yo ki yung sam yo ki ka tourism da ko wi ko wa ba pum ko to ka ni ka than yo me ya ki bat chi bon mo maklam mi pidang bon ko jar jar department memori kwa penjong mo ite jing thang yo ngai pungku yang ni thai ngumia yang ni mo ka leng employment yo I han rei to ka man nakte ki khna khro yang ni em ni he jing duna kam duna jam mo kwa yo ai pe do kate han rei nga la do wan ha thom mo la ni ga dawan tho ki lat ku em ki program yo central government yo rap em ki program yo state government yo rap ani ke MS scheme yo nga ki to yo rap ya ki mo ki unemployed yo ye ko lai mo ye ko ye ki yam chat ki yam ki pat chi bon ki jing thum ki wa ku ye ka ni ka than ye pat kham ta ku kun no ni ban ni pho to ko halang lai lo tiu nam kam ra ki jing na ong ni ka mang ni mo de bro ni kam ki prolog yo mi awal man ka ke mo uni mo ka jing lai lo tiu man ka jing nyau chi yang ado kata ong ni ila ang kam se mare jogu kulalo ya ke mele skill nya ja san spa to du nugum ta kinong terchan ngo kinong terchan nga memlis kinong terchan ma arel triang ke BJP memlis kinong terchan ma halondo haga kongres memlis te man ga mo kanuksa ka jing nyao chilian ye ki pek ba pada hijo por yo ki yong ole hijo man ga nyao chilian ba ki pak yong ole mem ka te ko ko man waste ke mele skill to go yarap yo pungku iki long yung bilom sa teman ka kam ka election fund ite college bol sijar chingan juga hari election ka jingdan tang election ni ada ko buburam mar teriak election ni ex minister ex deputy speaker bala I bah politik bukan soal politik bala I ka jingdan nasio skam mo angkat baik baik mundai tang bawan mundai angkat baik baik konsensi terang bau mastif man agak thong nang ta ke jingat sang ngayo lagi sau sangut MDC apa kan ni ka ibadon ki motor apa ni konsensi jadi kita ke jing sang dengan badun ki riuran ba na ke parti UDP ki lawan man penyesuaian bad kumjo na kongres to BJP pila yo ida lagi jong hikmat pila ban penyesuaian ini ke jing sang jangan juga ke jing yatli jongi ke jing sang jangan juga rentak ke jing roble kata Hadin mengawasi Arem nganangnya ini ya ke parti BJP terus ke parti BJP kembang orang mana saus nem steng dan ini kita aktivitas parti pada alam kembang
kan ong nu ikar kom trikam hapo office shalom ngam ni ha nga kung wen senior politics asno rem bin ba ka kom trikam hapo office kolom kumni ju tip aka tingas ko ba ngasa marwe ringadang kwa pan kers menyerap itu ba tinga pakat naga ikalat menyerap itu ba nalade nga ba ula om la ino ya iya ka parti ka bangajit ru kim dia kumbo om aktin ba haba kiwei haba phimla banya haba phimla bekite cheno tumur haba ngamla ki peba ban pesutho ya ki de ngan join no bagi peba ki badan hakataka kedhon ko ya dengan siap bagani ka kedhon NPP ka de ka parti ko ba he na jinno yang di parti ko ba kersan kawai ka lomba kadang ka balancing of principle apa yang BJP ke NPP pengalaman tak on the basis of this balancing of principle dikata ka kamsuk yang bangan incline syaka ikut lap lama ngam la ban ong namar ba ngangalong tam member bala register di BJP di nasional desa tang kata kacung member juga nggak dikekan tuh di ayam ini dengan lontang tang dikekan dan ini program office party kelihap lama langsung deh bangan mengapa BJP kan kelihap lama no ringa ngaya weri kini kinong persan di persan yang awal Jakarta tapi ini kibadan bensin kibaju persan yang agak porong kalau long meli arta ngaya weri ki kali meeting bagi dia lang nya form lang agak penun ke bahe in ya form lang angin dia don lang baju tak bagi persan di ke BJP kayak ngade presiden jongka the house name arajar ngalak itu senam arajar android senam arajar kendel arajar swak election sistem tam swak election tikini ngarang syong kumu presiden kini ki penhap no yang klaim kejiktif juga kata ketika cinta pasalan dan cinta apa coba presiden pang badan apa parti directly ki penhap yang anak kesuki presiden kenang banyo tung presiden da way baru subuh dos dan ringam kuat suban contest kalau tak kena contest banyak kontes yang kata tiket UDP nak untuk long ke balong ai kamon jumpa ba tengah syong ko masih snap tam lem ki nak parti UDP kadre ko parti UDP kam dan kam sui tegidan no ginang wan khot samla kirang ba to nginya persan no nang BJP to nginya le nang BJP yang kata cuma balai ba ngapdiang ya ke BJP hakanong rim ke baka BJP na iba di polisi trikam juga BJP film far ahead of the Congress. Ini lembaga BJP ngiyo yang ada national project, ngiyo yang ada national highway, antara ngiyo yang free trade zone buat ke dry port atau ki. Jadi balong very contested mo. Kini lightly, kini. On this basis of this policy, incline of the BJP. The ngangalong a man of
kalau ubah long straightforward in the sense that mengalong very positive no ke apakah di nasim yang ke jingkran di pa ke bang mungkin iba haba pidan hak parti ke bahe kabar ke uplay bahe udan di hak parti ke barit kabar barit uplay barit di on that basis sih kita kan umrim ke ngai lenti kata kan umrim di hadin ke BJP ngai hang ni hang kaliai ke parti ke bahe tu ke parti NPP ke bawa ba ulak dia ke UDP tegani ke regional party ke barintam like nak HSPDP tenre kan ni kalau tu parti di habakim kuasu yang hati lam re nakaliam ke NPP betkia untungin ya telang tungin ya kesan langit mas ngau katakan jim khot juki nanti katakan offer juki kalau why refuse